Yam interesting hoy question ni munata si yam na maming leiba imam amalay rami hai riba imam adu matamadugi chief justice ki thogai su bubirami mahang na nong mada nafal namaz rakat sani su solami hai riba imam adu kanano Imam Abu Yusuf. Mashallah Imam Abu Yusuf ni yam na maming lai raba adul ba imam ni Imam Abu Yusuf mak chief justice ki thogai su matamadu ki government ki yam na magul lai ba thogai su birami mahang no madana falna masrakat sani solami maka tarak pada direct question to team B. Tim B, Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi. Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi kanano mahak na kari-kari puthoki bagi. Question na nini hangi ba si? Mahak asi kanano aduga mahak na kari-kari puthoki bagi. Tim B. Time up. Pause to audience. Talbasing kanakhangi Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi maksi kanano musung mahak na kari-kari puthoki bagi ay nahangjaba ko isandi guardian sing answer to di Bendes ay koy na Bendes karigumbaso ka panyaw mo matamda ye liba Bendes amasung operation tawbo matamda pangthan na ba hidak thari ba hidak adu mahang na puthoki ba niyo Bendes amasung operation tawbo matamda pangthan ba sithan na ba igon hidak thari ba adugumba hidak adusu mahang na puthoki ba ni maming di kari hay ba Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi. Second round gi aroy ba question no ina hangjari team A direct question. Allah Rabbul Alamin na miyoy amak kikimatanda miyoy amak kikimatanda Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na asum na dua tawbirami miyoy amak kikimatanda Allah gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na asum na dua tawbirami Allah na mahaki matakta rahmat hay thabisanu hayna hari ba mati magulay ba misak asika nano Asar namaz ki matung dana fadar ka sulit. asar namaz gi Matung dana fadar ka pani sulit. wrong answer mohong bade pass to audience kumgodore hoy imar sahab na anta mic pc imar sahab asal namaz ki mamangka sunat jayada rakat mari soli bebe ding mathaka Mashallah sargi mamangi sunat gair mokeda rakat nari soli misak adudani aini ale tana thakat phongdok chari emar sapu kudol pot egoi official sing dagi lobi na bai jari emar sa mutta hagot biraga first second round lo sindre lainari ba ma ki fifam se egoi amukta lauthok chage group A 0 marks account hang magamdri team B si hoi 5 marks 10 marks phangjaram bani tabu aran ban sir koi pass question da pi khiba adudagi mang manga deduct tawraga
5 marks team C account 10 marks team C ki 10 marks aduga team D 10 marks team E 20 marks aduga team F 10 marks last round 3 direct question ngakta ni team adum A dagi hausi team A yam lai ba question sing adum hangjarage direct question ni ahoi na karigomba any answer am attempt to matam da madu la labasu ahoi na negative mark thamjade haibase ma ningsing biraga any question hangapu khuding mag attempt to na ho na view question to team A Quran Karim asi son basi kari amal no Quran son basi kari amal no Sunnat mashallah team A 10 marks account angre question to team B sahabi amalai hai riba sahabi aduna kari gumba matamda yumdagi salam khak taunaba thoklammi sahabi amakak lai hai riba sahabi aduna kari gumba matamda yumdagi salam khak taunanaba lambida yumdagi mapanda thoklaklammi hai riba sahabi adu kanano Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mashallah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adum laba sahabani magna salam khak taunanaba yumdagi mapanda thoklak adum ayama matamda thoklak lami team B 10 marks direct question to team C Islam dharma sigi ani suba harau kumai adugi maming kari kaubagi amasung hairiba harau kumai adu arbi thagi tang kaya da pangthokpagi question ani ni hangi basi Islam dharma gi ani suba harau kumai adugi maming kari kaubagi loina na hairiba harau kumai adu arabic thagi tang kaya da pangthokpagi Idul Adha Zilhazza ki arrangement. Mashallah team C 10 marks Idul Adha si Zilhazgi tarani panba hariban numit aduda pangthui 10 marks group C direct question to team D Allah Rabbul Alamin mama masung mapa amata yaudana sembi khiba dugum laba matik magul leiba nabi amkhaktang lei nabi adu kanano Hazrat Adam alayhi salam. Mashallah team D 10 marks direct question to team E nung sirah Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na numit khudingi namas rakat tarani thoi son bagi hai nabi lairiba misak adugi matang da Allah na jannata yumma masabi gani hai na haibirammi hai riba namas rakat tarani thoi asi karamba makhalgi namaz no timi Awabin. Wrong answer. 0 marks. Team E. Masih talbasing dah. Jaga talbasing. Karamba. Makal ki namaz no. Garjian sing disoy na khangam laga ni. Garjian mama hoy basing. Acha uba manalay gani. Karamba amal no. Mama hoy basing sukhandre. Mapa hoy basing. Mangda pambiri basing sidagi kana. Atumba. Mama oi biam hulai bro light china udre do nani amukang sanction biro price sound like the lupa lising kun
Ngarang gitara ka tigi. Project kun jabat kere. Kana ano? Karamba namas. Wrong answer. Wrong answer. Lady ba? Atay. Amalayri. tahajud ki namaz. Wrong answer. Agar garjian nupa sing daw na. Asomda kut thangat pide iba. Kay kano jari ba na mo haibi gani. Isya ki namas. Wrong answer. Rakat. Sundat mo keda. Punna rakat kaya. Masyaallah. Apa nggak sih nahai kere? Tagat jadi, ini ngali tengah tau. Lagi disingkun. Sanksi lo. Disingkun. 0 minus tau udah. Disingkun. Sunat mo keda. Namas punna rakat tara nitoi. Nung magi namas matam mangas dayaw riba. Hai di sunat mo keda rakat tara nitoi asi kana gumbana. Sang nai na son bagi hai nabi lai rabadi. Allah Rabbul Alamin na Zannata yung mamashabi gani Habi rami Allah ginabi na Agoy kuding magniya tau si Soy da namag agoy Saang na ina Subsoy mo soy da na Saang na ina Hari ba na sunat mo kinarakatran Ito ya si tadok na Pangtok pa ngambagi Allah na pangalpi na Biyoy sano Question to Team F Third round Gero ibu question Oiram na gani Team F question mo natasi Hayang akhirata Zannata layriba miyoy singsina Zannata changkraba matungda Atuk yamna haraw nungay nakraba mafamdo dasu Ningamda bagi maichak amadi phawgani Madugi ningamda bagi maichak phawrakadoridu Karamba posakta Namas amta thadolan rabadi. Dunia dalay ringay na namas ama phau thadok lam drabadi. Wrong answer. Pass to ahoy Garjian Singh. Amta hayan si. Amak tadi prize asau budu amuk ta phang na bo na ni. Hai. Kau berapa? Mata mang handa ba? Mata mang gitu. Na adu pamur bagi Pot matagong gitu wali matagong gitu. amda amda pasal Jannat wala singsi makoy na jannata nungay na lay raba adu fao buda adugum laba matam maduda makoy ipungning da nungay taba ningam daba dum laba may sak amadi lay gani kari matangi karam baposak ki matang dano hay na hangjaba mata mang gitu matamang ki baching adu ni adu ki ningam daba faur kani wrong answer answer adu di Haji Sabah Mukta Wari yang mengang kurang batam manghan jiwa singa tu ini kan? wrong dunia dama adugum laba misak sing aduna lairingai matamda Allah gizikar tauhudana hauhan kiba matam sing hai gadobani Allah gizikar tauhudana hauhan kiba matam sing adugi matang dam mahak na ningam adugum laba miyoy sing aduna aying jannatan ningam daw forok kani hai bani third round suloy sin kre alhamdulillah pass question nama mamsu pizza kre lain nani ba team singi score sing amutang lauthok sage team A 10 marks team B 15 marks team C 20 team C 20 team E 20 aduh team F 10 marks team A awalasi ini ay later na tagat pang doktori team B su awalasi ini ay later na tagat pang doktori loy na team F ikang buso awalasi
ทีมอาหุมมักอาศัยคอยมาคาตาบะเลมฮอริบะทีมอาหุมอาศินะมาคงมาทางไฮบดี first second third กี่มาพร้อมกันบ้างงำนั้นนะบกิดามักตาไทยเนี่ยดราวน้อยนัดทิ้งในจังตัวริบะhang jaga to riba question sing asida pun rumang naming taminasin insyaallah tim C D amadi tim E direct question tim khudim bakta mamam hang jabaga loina na pass question amamanga thamjari tim khudim bakna masigi okhal tham gadabani tim C tim D tim E direct question ama loina na pass question amagi tanja pi jage और से टाइमिंग दी हानि तो टाइमिंग ते हानगी अदुम ओइसे होय आगाम खुदी मक्ता चांस पी बोइना टाइमिंग दी डायरेक्ट क्वेश्चन के सेकेंड तारा अमसुंग पास क्वेश्चन के सेकेंड मंगा गी ममांग द बंथोक की बात गुमना मखा ताना दुमुक चत जगन इंशाल्लाह क्वेश्चन तो टीम सी इल्म तजवीद तंबासी करी अमल नो इल्म तजवीद तंबासी करी अमल नो करी करम बथाक नो इल्म तजवीद तंबासी टाइम अप तम लोई रे पास तो टीम ई मतलब टीम ई पास टीम डी पास हाय से गर्जियन दे हाय से गर्जियन दे हायन से इल्म तजवीद तंबासी करी करम बथांग नोय फरज आइन ने रॉन्ग आंसर फरज किफाया ने इल्म तजवीद तंबासी करेगा फरज किफाया पास अनी की चांस लो इखरे टीम डी टीम ई की पास चांस लो इखरे क्वेश्चन बनता से टीम सी सु पास तो रखो या अभी चांस फंग लगा दी तो रखो दूरी बनी टीम डी डायरेक्ट क्वेश्चन तजवीद की ओन तैना बमावोंदा कुरान सोन बबू करी कौबगे तजवीद की ओन तैना बमावोंदा कुरान सोन बबू करी कौबगे टीम डी Lahan go. कन्ना हाइसी Lahan go. लहन कवी माशाल्लाह टीम डी 10 marks डायरेक्ट क्वेश्चन टू टीम ई अखोई मुसलमान ने अखोई मुसलमान सिंसी उनब मतमदा अखोई मुसलमान नि हाइबगी सक्ताक ओइब याबा अमल अदु करम अमल नो सलाम कमाइन तौबा अमगा उरमा तंदा सलाम तौबा माशाल्लाह तिमी 10 marks अमगा सलाम तौनबनी डायरेक्ट क्वेश्चन टीम खुदिमक्ता मम फंगरे टीम सी की पास क्वेश्चन नमा थमजरी टीम सी क्वेश्चन बनता से अखोई के हक्चाम दे यावरिबा यामांगी मखागी या अनि असिबु तजवीद की लोंदा दा करी हाइना कौबगे यामांगी मखागी या अनि सी अखोइना तजवीद की लैंग्वेज दा हाय बता रहे करी हाइना कौबगे सनया उलिया रॉन्ग आंसर 5 marks डिडक्ट तौगदबनी टीम सी दगी सनाया उलिया के ऑपोजिट तो करी कहुई सनाया सुफला वसी की इस्लामिक क्विज कंपटीशन असिगी थर्ड पोजीशन की फॉर्म करन बंगम खिबा टीम सी अगल असि हाने लितना थगत फॉर्म दो जरी फर्स्ट अमसुंग सेकंड पोजीशन की फॉर्म खंदोक ननबगी दमक लेमहौरिबा यामना स्ट्रांग ओइबा टीम मनी टीम डी अमदी टीम ई
ꯍꯪꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯃꯥꯔꯛ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ 5 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯇꯤꯝ ꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯝ ꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯝꯁꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯀꯔꯤꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯇꯤꯝ ꯗꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯃꯖꯤꯗꯄꯨ ꯇꯖꯋꯤꯗꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯃꯖꯤꯗꯄꯨ ꯇꯖꯋꯤꯗꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ Time up. ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯨ ꯇꯤꯝ ꯏ ꯄꯥꯁ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯗꯨ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯗ ꯈꯨꯝꯂꯥꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯀꯔꯤꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯖꯋꯤꯗꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯖꯤ ꯁꯥꯍꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯂꯥꯜꯂꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯖꯤ ꯁꯥꯍꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯇꯩ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯈꯔ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯔꯣꯖ ꯁꯥꯍꯕ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯎ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟ ꯃꯖꯤꯗꯁꯤ ꯇꯖꯋꯤꯗꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯁꯍꯤꯗ आलिम लो हाफिज लो हाफिज हायर से मांग ना हैरानी सोई तना तामिन रसी Sunat. रॉन्ग आंसर कुरान कना है कोई टाइम कीपर है कि हाय रिब्रो करी हाय रिब्रो जी कितो रॉन्ग कोई मामा कोई बसिंगदा याम लाई बनी सी अदी फरस हाय रगे फरस ला अदी फरस सुन्नत नत्रगा वाजिब सुगुम्बोई मतांग दोई दौरिबनीबा को अदु सुन्नती लान खरे अतोप ऑप्शन दो हाइबिरो मामा ओइबसिंग द हिंस सु बीजरबनी खुद थांगालो कना लई ताकतवर कना लई ओ लई सोम द लई थौना फबी मामा म लई रे हेलो असिदि लुम्फु तौरगा हैरा कदौ माले सुम कनाइ दे फरस करम फरस मखल अनी दुगी मनुंग दगी करम बनो फरस आइन ला फरस किफाया रा फरस किफाया रॉन्ग आंसर फरस आइन हाय के दबनी खदिक तदा नांथोई यामना हाइसिंगबा थौना लैबा टीमनी यामसु हाइसिंगबा खुमुरागा मांग मंगा सि मांगनी हाइबगी अकीबसु लैबा हंजगे मगा ताना क्वेश्चन के अवार्ड प्लेते टीम ई पास क्वेश्चन नी याम लाइबा टीम ई क्वेश्चन मुनतासी कुबुल तौबीखरबा हज अमसुंग उमराह की सवाब करम्बा मियोइना फंगबा ngamgani कुबुल तौबीखरबा हज अमसुंग उमराह की सवाब करम्बा मियोइना फंगबा ngamgani टाइम स्टार्ट Mapa amasung mama rin ng sine iyeng iba. Iyeng ado kasi ang nagkomento sa mga. मामा ना हायो ने भाई मामा Amasung mapa ada ng sine iyeng iba. माशाल्लाह टीमी 5 बोनस मार्क 10 मार्क्स 5 मार्क्स ni bona aikogi hadi pass question oina hangjabani 5 marks mama mapabu nungsibagi miniyeng na yeng liba adum luba machado Allah Rabbul Alamin hajj amasung umrah gi sawa pina bigani haina Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam haidok pirami aikoi khodi maksu aigi apok pi ima aigi apok pa ipabu nungsibagi miniyeng na yeng bangambagi Allah na panggal pina biboisano asidagi wakal thamsi inshallah am thai sine question to team D
yam interesting oiba question ni team D munna tasi munna khallu second manga gi manung da khallu aroiba second mari subada hairasu yai musalman ni haina khas oina khangba ya ba amal sikarino amuka hangjarake time aigoi masing tv kino musalman ni haina khas oina khangba ya ba amal sikarino time start team D Time up. time out matam loi re aigoi garjian sing doi nang jage angang sing di gyan ta roi musalman ni haina khas oina khangba ya ba amal sikarino answer adudi afaba thabak khuding makki ahobada bismillah solabadi musalman ni haibna khas oina khangma ngammi mahaksi afaba thabak khuding mak aigoi karina hu dargaroi bismillahir rahmanir rahim haina haurasin inshallah ngasig islamic quiz competition dinet 6 secondary course tagi na dinet 10 secondary course phogi piglibangang sing asigi pangthokiba sige results first position yo pham kan mangam kraba team E agola si team E loina na second position ni pham kan mangam kraba team D haini highlight na thagat pham doksari Allah na punchi thambiradi mathang gi chahida su aigoi asum haina makong mathang tawang ambagi panggalpina vivoisanu matang asida islamic quiz competition dinet secondary course ki loisinjari